buya twasemani mangana buya njidingo adina problem naba MCA baliwa kolega singe kero na wata biro mheshimiwa geto hii ndio batanganyisa mangana yo gasai na intwe ndoliko goka ekero tokurangiryo mu governor Nairobi otoboso kuse nukora muri ndite yo korabia ekero tokurangiryo mu governor Nairobi oika Nairobi oto tenga lago ikaransa orege gechari so muntu orobisi omotenga lero nyibete ichara omosara ni kamenta mara sita na kanusiringi milioni 6 na nusu aina mangana maya ekintu ndiko kwa abone rebo MCA na ige kero abantu bagotomu anti corruption bagocha bagotubara bagoikere payslip tibagawenda kubwato erukoti ande bagana tirambo chukani chimagara nire nichiba seji ngoraigo njemontire ngendere ngerasi into bakiu okomo mweni njitimbo atishida no mogaba the problem to bwa nje ina tutalete ale ende chiba se chito to mese account inera wanenja jora ko leki bakati na ino wa MCA mumanye data tiba yete bunya bata ekero mheshimiwa ko kumonda agenda ali kusongo agasawa chiba samanye ko liko mwana awe MCA baito baronsi emotion buya iyo mitenya mi egatira ko rukisi egacha Nairobi tokana cheki na basenda na nje chale njo kanto ba mheshimiwa nyabara mheshimiwa nyamenya mheshimiwa ogeto onyo bindo byasale kiranyamira rosi efali tomera sende tarogoro moma akeli ko roro yes gerete mage bukor Nairobi ekera ine renjera yo kotora konye account ini number 2